ngulu silo serangan putum mada open na saindu mi gudo lu ngulu saindu putum mada ru mada open na ngulu kamu ngasiran arong bomola pe arere itu ni tu ya makarang bomola pe na ngulu saindu lo kan ngulu ko tartipo tutungi kyong MLA alo lebang kan ngulu ayala modo ye pe na ngulu mu non sedu eren diling misina ka gabin to kung kandun na ane mi ngane ke dengan nyaru elo belo pumaru peka belo sirapitun ima peka survey ko ijama peka belo misina ka gabin to laku ka aipen na alo leba ma nyabi lang kanto ngulu abi abu de kimma ngulu MLA re ngulu alen te visinon dan alaga ngel visinon dan ngulu alo leba ngulu ker ngulu ayaye pe modo ye pe iguri pe na ngulu musuru ja mo ko ngone Asaman ayado na meru ariga tuloin hoki la ke pake bomolapa. Hello hoki ang aroye mo na mulkora bitoga ka hotonor na ka domaya tur do años en donon ko pido ngo mulkonga muda ma merulunga ngaina ilo muna na o muma among asan ayado sirapa tu na muda ma ero ka ero alumpa. Tamo ko ngomu nando ngomu tu okodo among asiran ni kami tala ku poi la ara among asiran tomana ko de na ara among asiran to suru palagi lo ami mur ko ka wana na ngomong kima me do mur ko ra na dina mur ko la ku dina ko poti bita ko han ai nga lai ko ngolum bilara la mayam manonda han to ai nga lai ko bulu bita bulu lai ko lo mur ko me wadu lo bai baga na hare to ka adi ami kapila ai mur ko ka bola ogo siagan putun do pa ogo kabang ago non do bom. sino nando bom pamanon da no ina china pa ngomu nondu nga mu ko mu ta la bai baga ni ta ka bai baga ni la dina mu ko ngam paso ya ami mu ko pili pa mu ko binon da ngoru mu mama ko ngoru sira dam nan ko putunan ko mu mang ilang ka imo maya iro ngolu ma le cha do ngolu ga ri si be yo chi ko la pa un da nya ko imoru maya Right now, we are here in Miging Dolung, along with my elders here, using the Article 19(1)A, 19(1)B, expressing our non-consent and rejection to Siang Upper Multipurpose Dam, as well as any activities related with the Siang Dam, such as pre-feasibility report, drilling, data collection, survey,